time me hu so me lose no na enye ne me kan ya che within 4 years na me hu so me lose da 2023 me so me lose awie enti de no mo kika breaking the 8 no me say enye possible obi a wetie me bia man se sano me catch you say MPP be lose because the Dr. Bawumia ye nyina na wo so ye bi keke o na wo so ye bi keke na Akufo-Addo na me say na Akufo-Addo kra no support say Dr. Bawumia be wini Dr. Bawumia na ntimi nka na asem o wa bre papa enti mo MPP for na mo kotena ase na Michael Queen na Michael Queen de na Akufo-Addo eka ho mo party na ayet se chingam na emfa no na Akufo-Addo number 1 kenoforiata ade bia na Ghana for betting tax enti na Dr. Bawumia ba o ka so obedwutwa sa ade nim no but now person Dr. Bawumia ye dey no ntimi nya hwe because yatia no amu yatia no yetimi ya appointment kra wo no ko bi kra timi tia no Dr. Bawumia yetimi kenoforiata hey ono ye god o kenoforiata no ye god na Akufo-Addo kra timi gi bibi tum kenoforiata si da bi na no ano no na Akufo-Addo ntimi nka hwe Nhyira FM party na nkasa ho asem na meken enti so obi ti ba bi na de enti na elusu ya na ye mesre ene ye koye de ne ye koye nkrata de a time I catch us and Akufo-Addo why a hunter why a jet and namudidi attempt say ya kekem ye muno ne hwan no sa amena na munyina munim afi na munyina mo ka say ne arrogance at the time na Akufo-Addo na ye catch ni so why a hunter na obegu party no mo say ye mpena asem ye nye papa ye muno na hwan enne na afi chim so MPP for